खुरुमजरी येंबिरब पुनमकपु आई शरचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज की एस्पायरिंग कैंडिडेट मणिपुर पोल 2017 दा तराम नोक्सरी ngasi impact news studio da lengjinduna lebiribasi atay topa kana sunate Dr. Aku BJP ke aspiring candidate ne 52 tamai assembly constituency dagini ay oja ku taram noksari hanan oja ku hojik se BJP da election thengna begine na hojik chongthok pire yanan basi chum mayam da su BJP ke aspiring candidate da resu mangjaba question ne madudi BJP khanbiri se political atopa party sing mayam lei hajari pa Congress lei BJP lei even NPF lei atopa party mayam lei regional gi atai sing si loina bak living aside all the political party why you choose BJP. Thank you. Aina hojik BJP party da su story bisi number 1 da BJP ki government na thabak tawba especially Modi ji na thabak tawba se yamna effective waiba ina khonba khondaba laiba khangdadana mayam bu mateng panghanba equally treatment piba aduga nation bu saugan ningai kanna honaba moi gi thabak sing si yengluraga asigumba party da sangkhregdi akhoi su thabak tawang ngammi habisi aingonda thokpa aduna ai step lauraga BJP da ai sanghan bane. Okay, thank you. Haji oja politics ta khung ta base BJP da changak pasni han han bo idora natraga hanna Modi ne ga prime minister electing ida politics ta khung ta bibo leirabra si han khangjani ga ai di sengna hairek di ai religious background gi ne. Okay, adubu aina sanglakpadi last year 2015 digi ai politics ta sanglakpane hai aduna Modi ji na center da government pairak matung digi ai sanglakpane. Thank you. Haji religious background ni haibadi isor se na thajaba aduga isor gi damakta thabak tawba isor na aran ba tawradi isor na kari khan gi gitege na kiba misak amani haibadi ojan haibadi se mi mayam lei background se business ta gi sangakpa contractor rambadagi politics sa sangakpa atop top background kya dagi politics sa sangpa lei adu oja gi background se laibu se na thajaba religious background dagi sangjarak pune haibani. Thank you tabada yam nungai je oja ku hujik se oja Manipur da hujik lei se BJP ki aspiring candidate haibatai BJP ki merep oining ba se tamai AC gi di hujik ti ojan haire khangdoi ne to aduga top AC sing dadi se candidate like ahum leiba mari leiba some in some assembly constituency they do have the aspiring candidate of BJP like 7 ozai ki kendra da ozai constituency BJP ki candidate se kaya sui oja hojik se mayek seng na di khangde adubu tabadi akoi su mai mari manga gum lei adubu taseng na field tabak tawba aduga campaign sapa adum tawbadi kyam ude adubu office tara yum dara phamlaga aisu candidate waijage hana ngangliba hairibidi mi mari manga lei. Okay, haji mi mari manga lei including oja ku yauraga oja ku hojik se in case BJP ki leader state ki leader sing aduga center ki leader sing na oja ku da karigumba BJP ki ticket se piragadi kari ground da oja ku ani ahum mari lere candidate is BJP aspiring candidate is around 4 candidates in your istamai 52 assembly constituency karigumba oja bu khallagadi kari maram na oraga khangado male oja moina khangado se aigi sincerity mai uba yai karino hairaga ai hana thabak tawramba ai so aigi biodata da aduga leader singbu aina ngangbikre ai asigumba thabak tawrami ai sidigi lai habise monna oja akhoi party gi leader singbu so adum hai bikre moi so aigi maramda sengna khanglam gane aduna moina pigadobisi aina area da thabak tawramba aduga ai lakpa background aduga hojik sathariba aigi progress field gi progress adu sing yenglaga pigni habisi thaje. Okay, wahang maka chathari tringai da oja ku bu yan han bada impact ni mai kai degi wish you all the best. Thank you. Ticket phangbo isno Okay, oja na khaliba hope to chap chana fulfill tawbo isno Thank hai you. na khoi site gi wish pijari. Thank you. Mathang lak pasi oja moroi na hujik keno se tamai se hana khoi gi hujik puti resign to hore INC ki Indian National Congress ki mere poi birakpa khoi gi ki khan boxi tamai gi keno ni tamai gi praja sing na ma se mute oiro you please be representative from tamai assembly constituency ni thagar pirak pane mayam na ma se hundo maga oja pam ga to goi maram natragana oja ki khan bauna mana MLA oring da karai da thabok se tawram daba leibadagi mayam singsina ma se oja ki khan box reject tawrakanda oja ku si pam ga to maram se oja karai da lere masigi maram se
very good. Sine, mana sahi mangamuk pai khakre. Aduba hozik pawba magi constituency tausem da ma amarak pawsu sanglakte. Visitus tawbide, aduga kwigi subdivision headquarters pawda ma yawbide. Hoi. Aduga development packets pawsu ma na tharak bite. Aduga ana ayek singsu yengbide. Hoi. Hospital the doctor labra laitabra su khangde. Aduga subdivision gi headquarters gi administrative phawba aduda function tawhande. Tamenglong headquarters district headquarters da adum attest tawraga function tawrakpane. Aduna road communication su leite. Same su same bide. Mi anaba phawsu Tausem headquarters digi Tamenglong headquarters sapasi gari letadana bamboo na shamraga puraga lakpane. Lambi disu si halle. Adugumbasi loina thoki baduda area gi meeting na aibo. Aidi taseng bide Bible College ki principal waina sahi tara hen na ai leirakpane. Aigi area gi meeting na yadre nang thoktaba yade habige aigi principal si resign tawraga ai public ki aningba thonghange hana ai songthorakpane. Okay, hadi oja ku ki se maroina election thengnaba power pai badu ngakta yam pamuba power hunger gi nate Ya nate. hanana idi already Bible gi Yes. research college gi sai gi principal on elijabani Yes. people gi pressure dagi Yes. tangai phadana aina hanna torumba profession se thado Yes. kanda Yes. election lep taba yadabagi Wai. thengnadaba yadabagi phibam du oirakpani haibani Adune. ojan haibani thank you oja Adune. men oina oja hojik se ekoi gi gasai gi aina mayam nadi ojan di haibigre madudi BJP si Modi ji gi maroina prime minister oibiriba Modi ji gi principal si pamba aduga magi dedication magi Yes. commitment Yes. magi assurance na thajadana BJP si changbani haibani Yes. Atopa opposition political party and some even some critics says that the BJP is a communal political party and it's not secular. So how you are going to defend these charges? According to my reading and studies is concerned, it is not an a communal party because in their constitution, it is not mentioned about communal, but it is secular, exactly secular. Mayam gidamak lepa party ne, maigi constitution da adu leite. Aduna BJP party na communal tawa amatusu leite. Haikibugum da Manipur da so hoje Congress na pairi sarkar se. Adu Surasampur da mi manga si halle. Aduga ngasi phauba gari su mai yam sagle. Asi BJP government nate. Adugumba singdi manung da elements phataba mi phataba haisira. Adugumba elements tohan bigi wane. Okay. Party na tohan banate. Natti. Aduna ID BJP si communal party ni havisri ai suya yade. Thank you. Thank you. Hojik se maru na ja hojik ki Ozaki Khanbo sitting MLA Oviram Basi Yes. Tabuk Pazana Torum do ofum later. As a whole Manipugi context, Hojik Haina BJP leader su Moishu Hai Matudi Manipurda 2017 election Gimatung the Gidi BJP Sarkar Paigani Hai. Congress su high Congress already 15 years they had ruled the Manipur and they are going to have one more term high. Mogi expectations. People of Manipur as a whole INC Yaru the Maram Aduga BJP Pamgoda we Maram Sioza Oza the reason si Maram Silay Brasini. How's Congress kidi moigi matam si loire haina aidi haininge. Karino hariga moina thabak taurakpa loi nama SS taure hariga. Mingun da phajana panghandaba. Loi namak leibigi public mayam sing nesu songthokla hojikte anauba sarkar CM di yaroi. Kaino hariga valley da hills da mayam ge aning ba thongdre Congress ki government pairi bise. Mayam ge thongdre banina tonghan ba yaba good governance committed waiba sincere waiba anova sarkar semdre di yade adusi sarkar si kanana paibisi phagadra have the hojik center da pairiba BJP government moina pairagdi center da link up tawrga state su pairagdi mayam ge aning bisi thonghangane aduna moina soidana BJP na government paigani habisi thajaba leibne. Okay, thank you. Oza in case ticket si phangabo oza elections to thengren khalase we presume oza se election karen khalase samsum narakanda tamai assembly constituency da quite a undeveloped oiraba part quite a sort of part si karine karine khalle aduga karamba thabak na yana na tawgen khan bi oza akhoi gi da hojik se
ईश्वर सन बिदुना पार्टी ना या बिदुना आई कारबा आई की फर्स्ट प्रायोरिटी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हौजिक अखोई एरिया दा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से याम सुनतबगी अंगांग सिंगसु स्कूल काबसु ngamdaba yam thokre drop out students su yam khre adu karamena economic development se strengthen tawgira hairagadi road communication fan batai adu hojik phoba road communication laite have yai karigino hairaga khoigi subdivisional headquarters phoba gangari sangdaba matam lai aduna adu sangdradi khoigi resource yam lai ishorna piba nung waisunu u waisunu puthok yam lairi bisisu kadaida marketing tawgne adu su laite adu first priority my first priority will be economic development adu panghan ningai si road communication hauji road connectivity si yam poor way tawsu tawbide adu kara tawbisi su sincere way de pesa kai thole harga adum loi tholaga lambi si sem hande aduna road communication adu road communication phalagadi ekhogi resources se fiber yare resourcing se fiber yare gadi ekoi si education piba yare education leireba ekoi gi health si su improve toba yare hauzik health sector de su yam poor way aduna second option di second priority di health da I emphasize togne karigino hariga hauzik si ina khulle kari tawe hariga su ekoi da health si yam na weak wereba ekoi si toba ngamoi lari kapsu ngamoi school kapsu ngamoi competitive ta yawsu ngamoi aduna health sector si yam poor way aduna every doorstep ta medication si darkar lai aduna I si second priority si health da taune third si education haje khoi da education si yam na son thare karigino harga village da school yam pi adubu oza sing lakte ado oza sing na moigi mahutta substitute haina adum thame thambasi karamana thambra harga graduate ni haina recruit tawre substitute thambadi under metric na thamkre adu karamana asigumba mi na quality education piba ngamgadra Exactly. aduna I gi standi education da I emphasis tawgne Okay, thank you. Le hana le remember leader sing na taseng pudi tamai khara lapi remote area ne. So If the representative willing to develop the tamai, they can, but they don't have any willingness Yes. to develop the Yes. area. Yes. So first priority ho jagi se ihan anbada communication ne, next is health sector, Yeah. and third one is education. Nai Yes. hoja. Yam nungari ho jaga wari sab se break ki matung do jagu makha tana sab te hoja. Commercial break amagi matung da impact news ge aspiring candidate Manipur poll 2017 yam thuna pudun laksage impact news mieng ta aduna lebi. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Aspiring candidates brought to you by Northeast Dialogue Forum. Break ki matung da yengbi bu punamak pu amuk kana taram nok sare. Oja break ki matung se wari saba yaba khara sa khre oja. Wait. Almost interval hai batai. Wait. Interval ki mamang si wari khara sa khre. Interval ki matung se oja Manipur go be siu sing kita khara mu laksa batai oja. Hujik se Manipur se maroina ekoi gi kari hai tare. Oja Manipur gi leribi issue se ki matung ino oja economic blockade natragana counter economic blockade se oja. Kari gumba demand budi tauba adur su hairiba protest sinariba tool si oja reasonable way ne khanbra natragana masi maram chadi ne khanbra oja karbain thambini si wai khoi gi demand si democratic way batai adubu akhoi na democratic ki norm da pakhalak riba ban blockade waisnu karikra waisnu government na mun study tawre hairga handle tawatai do aina pen daba haibisi government na handle tawsi kara let waibra thoktringai da haubda akhona thing dregadi amuk thokki bada mention ba habisi di yam wai aduna aigi suggestion waina pige haregadi government gi tarapte gi any issue thokpa matam da pokhai dringai da semhan ba pokhai dringai da control tawhan ba
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯐꯒꯅꯤ Okay, thank you. Hojik se maroina handaki burning issues ta oja hai batai. Particularly in this burning issue, state ki Congress sarkar na hai madudi center na timely intervene taute. Aduga center na masi irang si lotion na bahot na bidi hai. Even and BJP na hai risna muk center ki BJP leaders sing hai na mu. State government ki tongan ba federal structure mulai. Aduga hektamak center na ta intervene ta waya de. Yes. In case state government na seek tawr aba aduga specified over region khara piraba area khara piraba where center need to be intervene hai se hairagadi center na intervene to wai hai bani oja gi view da mase kamai thambini masi se aisho do maina khali direct center na intervene tawgadobni haina direct tawba yade moi gi damak su jaga piba tai natragdi state ki role se kari le state puri ba government sigi role ne ba adu moina asidi yare aduga asigi jaga du da noina su intervene tawbiyo haina pidragdi state ki issue du da center na dum intervene tawbiyo haina pangai haiba yade aduna center na hojik hairi bisi intervene si tawgne adu tawgdo ba jaga si piba tai adu natragdi state ki issue du da akhona pangsong sanghan ba yade sidi state ki issue ne na state ki issue waibne na state na handle tawgadobni do state handle tawre harga asigi jaga du da state na intervene tawbiyo haragadi asidi yamna sume adubu panghai da haibidi yade habisi haibne okay thank you aduga maka tarak pucho ja maroina handak se akhoi gi center akhoi gi state na hai tai new district 7 akhoi gi new district ama already create tawre hoja so I see oja kamai view thambiningi state says that the creation of 7 new district is just on the basis of administrative convenience hai aduga some says masi district create to busi yaningda bagi mayam le oja oja gi di masi kari view thambiningi kari opinion thambiningi masi se moina tawri bise congress government na tawri bise public ki kanana bne haina di tawe adubu aigi motedi infrastructure leitraga aduga preparation leitraga budget leitraga panglau da lauthokpa haibisidi aidi yaning de karigino haraga district ama create tawa habisi pangtau tawa yade ai chief minister ni ai karini karani haina lauthokpa yade preparation darkale preparation karino haraga infrastructure darkale kadaida deputy commissioner si phamgani kadaida SP bu thamgani kadaida security hapkani kadaida department sing si hapkani habisi study loire harga infrastructure si tawre harga declare tawgdobni adu mafam su leitraga office su leitraga budget phobo yawdraga karamana declare tawbno sidi aigi mota harigadi aidi yaning de adubu district infrastructure leiraba mafam 7 natraga so kadaida leibra moi government na paikha kiba leibra infrastructure si sem kiba leibra adugumma mafam di mayam tanare harga lauthok su yai adubu mayam gini hana mayam giduma panglaw da lauthok piba mafam marang khangdadana adum saiduna leibisidi aidi yaning de okay aduga coming hojik lakadok se jamaroi na hojik se akhoi da more than 15 years fasting hai tare fast over against the ngasai armed forces special force haibagi gi against khoi sarmila si yang puina sarai helaga magi agitation chatharambani my demand si just to repeal the aphaspa from the state of Manipur haibani oja hujikti masu koina ngasai gi fasting tawramnina phangsu phangdabanina masidi ai masi thadoge aduga masi politically ai su fight tawrkanda public representative moira kanda she will continue her fight against aphaspa haibani oja hujikti ani khanbada ngasai gi kai haitare mana fasting tawle nambasi fasting tha to khare political da oina join tawro kan fight tawni hairi oja magi leriba idea aduga manipur da su 2017 election sigi matung dagi di political gi representative or kadoba politics leibira mi singsina manipur gi oina aphaspa gi against ta ngang ba masi lokthok khinaba masi tawhom tu ene khanbi bra kai khanbi oja masi gi maram de goi I personally ma usu thengnadri hoi aduna taseng bedi khangde adubu aigi mota haregadi suppose mana kahandraba mana ningba representative ama wairega
तौहनगे वैरगसु मा तानचादना काहंद्रबा मागी प्रोग्राम से फेल होइगदरा हाइना आइगी स्टडी आइगी रीडिंग दि दिलै होय अदुगी महुत्तदी आइगी पर्सनल व्यू दा हाइरेगदी माना पास्टिंग सथारिबा मणिपुर पुमनमा किदमा मपुनसी कथोले हरगा पासिंग तौरगा तौबा फिरेपसिना करादी सुमगदरा मयामगी फागदरा हाना लेरमबदो अदुना मयामगी फागदरा हैना आइगी पर्सनल रीडिंग दिदी अदुम फंगे ओके ओके थैंक यू अदो खरा अमुक कनो ओरा कान ओजा ओजागी व्यू तदी अफसफा से मणिपुर दगी द होल स्टेट तगी मसी रिपील तौगदबनी नत्रगा तौरोइदबनी हाबिस ओजागी तोंगान पर्सनल व्यू हाइतारे करी लेबी ओजा मसी तौबम तो एन खनबिब्रा अदुदी होय तसेंगबदी आइगी मुडसिदा फजन पीबिदि ngamde अदुबो रिफिल तौबदी फागने हनदी आई लवे ओके हाइदी रिपील तौबना फगनी हाइबसी ओजा खक्तना ते मसी मणिपुर दा हाना ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट ओइना मतम कुइना थबक तौरमबा इवन यूनियन आदि सेंटर थबक तौरमबा सिंगसिना आफ्टर रिटायरमेंट हाइदिसी अफसफा शुड बी गो हाइबनी मो हाइसे हाइदी अफसफा से इज नॉट ए human face human gi kanu da yam ka hana masi thabak tawde khara draconian oi adu aphaspa si should go hai bani mo hai se mo gi opponent jo ja yam nungai jo ja makha tarak pasi jo ja hujik se overall manipur da hai batai jo ja akoi gi maruina ethnic division se ethnic divide se khara di hena yamna leiba male jo ja kainom tawro su hek saungno ba kainom tawro su hek saungno ba even recently thoiba thodok mayam sing se jo ja ozagi opponent da ethnic divide se कंट्रोल तो याने ने खनबिब्रा नत्रगना अखोइदा मणिपुर एज ए होल एनी जाति ओइसनो एनी कम्युनिटी ओइसनो अखोइ से होल बिलोंगिंगनेस तुमदी अखोइ फील तोबम तो एने खनबिब्रा करी खनबियोजा वय पिक्चर वइना उबदी अदोमयना हाइबसु याय इथनिक क्लासेस सु यामलाक बगम तवे अदुबो करी करी वैरगसु मणिपुर दे अदो मणिपुर तारबने अदुना अखोइ से अखोइगी वाखंदा लेंगजन मनना थबक तब ताई अदुगा डेवलपमेंट पैकेज वाइसनो इक्वली यस ट्रीटमेंट पीब ताई maybe hills or valley should be treated equally yes adum tawragadi aduna 100% mut hangane haibdi nate yes adubu up to some extent up to some extent the solve tawangame haina ai lawi okay हाइदी अखोई लेमिनेरिबा कम्युनिटी तोंगान तोंगान बो ओइजरबसु अखोई से मणिपुरी मचा गाक्तनी अखोई से नाउ गाक्तनी हिल वैली की डिवाइड तो लेबम थोकते अदुगा यस अथॉरिटी ना गवर्नमेंट नासु बस इक्वली ट्रीटमेंट तो बिरगदी ngasi nungsinadriba divide tobodonu uriba singse up to some extent khara phagani haibno jan birise yam nungai oja oja idea do amogan thaga cheri oja ujik se oja loisalakpagi matam se yogdi oksalakpa aduga खरदी वाली ओजा अदो आइना लोरक पता है बताए लोशलक पता आइना ओजा द चांस पी दोरिसे ओजा भोट का दोरि दी ngसाई की तामई की 52 एसीसिना भोट पिर का दोइनी हाइजेबा अदो मणिपुर की इशू सिंग वारी साखरे ओजा करी की दमकता पॉलिटिक्स चंग पुनो हाइबगी वारी इशू साखरे ओजा अदो मयाम साखरे अदो साबा मरक स्टेदा आइना अमगा लास्ट टाइ ओजा की तामई की असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की वोटर सिंग दगवा हाइपेट मैसेज अम करीम पिनबे तंजा चु पिजगे ओजा ओके इन केस ओजा से इलेक्शन कारेन खलसे ओजा अदुगा इवन बीजेपी ना रूल सु तौरेन खलसे ओजा ओजा का क्वाइट की चानगा दबा कैबिनेट पोर्टफोलियो हाइतारे करी डिपार्टमेंट से पाइरगदी यामना मसी हाइनबने असि पीरगदी आई स्टेट की ओइना सबसाना थबक तोबु ngमगने से ओजा करी डिपार्टमेंट चानगा दो माले आइना आइगी वखंदा लेरे हाइरगा आइना कन्न होनारि बिसिदे ईश्वरना सनबिदुना कारबा हाय ट्राइबल मिनिस्टर सी पायरगदी आई सी एरिया गिदमा एरिया नतना मणिपुर दा ट्राइबल किया लेबनो हौजिक इथनिक क्लास इस याम थोई अदुना रिप्रेजेंटेटिव अमा वरगा आइगी कॉन्स्टिट्यूएंसी खक्ता नतना ट्राइबल मयाम गी साना नबा येंगलगा आई थबक तवंगामी द आइसु होनागने अना आई ट्राइबल मिनिस्टर सी फांगलगदी ngamगने हाबिसिने ट्राइबल मिनिस्टर ट्राइबल की कोई डिपार्टमेंट से ट्राइबल डिपार्टमेंट से ख्वाइदगी पाम्बो होइगनी इन केस मसिगी लाइक फदना मसिगी डिपार्टमेंट से पाइरबा मदुदी अतोप तोप कम्युनिटी ओशनो ट्राइबल की याननबा मोगी डेवलपमेंट मोगी कनोगो दमक वेलफेयर की दमक तबक तोगुनी हाइबनी थैंक यू ओजा ओजा लास्ट ओइना लोशलक पसे ओजा मी सिंग से दुमदी हाइने पावर से पाइद्रबदी
people ki damukta service si mapung phadi hai oja Sumai. ozai wakhanda kamai thambi kamai lei we need you need power to serve the people in a khanbi bra kamai khali Latte power gi wa laite. yes Isa gi commitment adugi matung inna people gi seba di tawe. Aduna aigunda commitment leregadi aigi khuta kya leibra power leibra leitebra aina angam si tauzarani. Adu power hen na phangle hen na tawre. The power yam phangdraba yam phangda bigi mota adum tawre. okay Adu- power si hektama power subai pai da ya de hai basti Adu no leite. compulsion leto Ah, if you not- want to not serve compulsory. people Yes. then you can serve at your level Yes. yes if you power leragadi khare na service ta ungam adu ne aba. thank you oja adu ne. thank you oja loshal lakpa si oja around minute ani gum bo ali oja ko Acha. program se loge do Okay. oja gi voter sai batai tamai gi assembly ka 52 assembly constituency gi ngai sai je baduni Hoi. voter sing si wari chaba message pining ba Yes. ai bu nung CBU harasu Hoi. ai wonda vote thada bi harasu Yes. adu gi tanja do minute ani se lobu adu Okay. oja na dakar leragadi oja gi local dialect ta oina ngang bi rasu oja Oh, oh. madu gi chance to madu gi timing do lobu yu sini oja Okay, you okay. please take your time sir Okay, thank you. Aina aigi supporter mayambu haizabedi sini. Noina nongsividuna aibu kahalaba. Aina hozik leiriba tamaida road communication laite. Aduga education chu laite. Aduga health sector sisu yamna poor way. Adu noina aibu kahalaba. Pham phibiragadi soidana aisi noigi aning bisi thongangani habisi aigi commitment ni. Aduna leiriba tamai constituency da leiriba public mayamna aibu cooperation paybiu aduga noigi board sisu nongsividuna aibu paybiu noina pibire harigadi ai soiduna aigi angam basi tawgani habisi noibu I promise tawjebane. okay Thank you. yes kasai gi voter singkina oja ku gi damukta vote pibiraba adu ordi nakhoi gi vote tu ai lemna mangaloi habani Hoi, adu ne. sab chana madu ai service tawgani Hoi. people gi damukta Hoi. adu madu gi assurance piri habani Oi oja adune. loshal lakpa oja big news is to lak piba adu khoi gi aspiring candidate manipur poll 2007 since ta saruk yabiduna program asu mapung phan begu damukta impact news gi mai kai dagi amuk hana thagachiri Thank you. Thank you. ngasi gi damukta di impact news gi aspiring candidate manipur poll 2017 matang sa losin jene ba tabya tanja yorokne adu bulamdam se thokliba thokdo wathok kya gi merik sum report ki damak impact news meng ta dun lebiu